Ekitabo kya Nabbi Isaaya shura 58 okwesiibyako okuruhanga rukusiima. Ranguuza otazindiiraka imusa iraka ryawe nk'enzamba ogambire abantu banje okushisha kwabo ab'enju ya Yakobo borekye ebibi byabo. Konka bansherura buri izooba bashemererwa okumanya emihanda yangye nk'iyange ririkukora eby'okwihikirira ritarekye ebiragiro bya Ruhanga waryo. Banshaba kubacwera emanja z'oburyo bashemererwa kwirira hihi Ruhanga. Nibagira bati, ahabw'eki twesiibize ko otakyeteho tukebonabonesa otakiteho omutima. Mumanye ngu omu biro by'okwesiibyako kwanyu muba nimusherura eby'okweshemeza n'okwita kuba bari kubakorra. Reba eki mwesiibizako n'okutongana n'okurwana n'okuteerana entomi z'obubi. Okwesiibya konko kwanyu okw'eri izooba tikurikwija kureetera iraka ryanyu kuhurirwa ahaiguru. Nimugira ngu oku nikwo kwesiibyako kundi kusiima eizooba eri omuntu ayebonabonesezaho? N'okwinika omutwe nk'ekibingo omuntu akeyarra ebiguniya akabyama omu iju? Okwo nikwo murikweta okwesiibyako n'eizooba eri Mukama arikusiima? Okwesiibyako kundi kusiima toku okubohorra emirunga y'obubi, okukomorra enkomo z'obuhuuku, okurekura abarikuhatwa bakeegyendera kandi n'okuhenda emigamba yoona. Tokubagana ebyokurya byawe n'abaine enjara n'okutaasya enshoberwa ezitiine butaho omu maka gawe okireeba ojwire bushoka mujweka n'okutehuzya banyu. Obwo nibwo omushana gwawe gurijuguta nk'omushekye n'okukira kwawe kukarahuka kwija. Okwihikirira kwawe kukakwebembera n'ekitiinisa kya Mukama kikakuza enyuma kikakurinda. Kandi obwo nibwo oryeta Mukama akakwetaba okamutakira akakuhumuriza ati ndi aha. Ko muryemaramu okuhata okutunga omuntu orukumu n'okugamba kubi kworyehotorera omujara okamarira abarikubonabonesibwe barikwetenga. Obwo nibwo omushana gwawe gurija omu mwirima n'omwirima gwawe ndindindi gukaba nk'omushana gw'ihangwe. Kandi Mukama ryaguma kwebembere ahaazya amagara gawe omu biro by'enjara agumye amagufa gawe. Oryaba nk'omusiri ogurikwitirwa amaizi kandi obe nk'enshuro y'amaizi etarikooma. Amatongo gawe agiiraga ryagaruka gombekwemu. Oryagaruka oteho emisingi emazire obusinge bwinjegwire kandi oryayeta omuhunduzi washenkire orikugaruraho otuhanda oturikutaaha omu maka. Korureka kuribatirira Sabato n'okora eby'okweshemeza izooba ryangye ririkwera. Kureka Sabato wagyeta okushemererwa izooba rya Mukama eririkwera waryeta ery'ekitiinisa kandi waariha ekitiinisa. Otagendera omu by'emitwarize yawe wenka n'obukwakuba okusherura eby'okweshemeza nari okugamba ebigambo ebitiine kubiri. Obwo ryashemererwa omuri Mukama nanye ndyakuha okutoogoga aha mitwe y'ebingo by'ensi kandi ndyakutungiza obuhunguzi bwa Yakobo shwenkuru ahabw'okuba akanwa ka Mukama niko kakigamba.